Intambara iri kuba hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Israel yifatanyije n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze guteza ikibazo gikomeye cy'ubukungu ku isi hose. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu igiciro cya buri gicuruzwa cyose ku isi hose cyamaze kwiyongera bitewe n'iki kibazo cy'iyi ntambara. Ushobora guhita wibaza ese ni iki cyatumye iyi ntambara ishegesha ubukungu bw'isi yose? Nk'uko twabivuze mu kiganiro cyabanje, twavuze yuko ibikomoka kuri peteroli, ubwo ndavuga peteroli, esanse, mazutu, benzine ndetse n'ibindi, ibyinshi ku isi yose biva muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ubwo ndi kuvuga mu gihugu cya Iran, Iraq, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar ndetse n'ibindi. Bivuze iki rero? Mu gihe iyi ntambara iri guhuza iki gihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi 5 ibaye, ku munsi wa kabiri wayo iri kuba, iki gihugu cya Iran cyahise gifunga ingendo zayo ndetse n'ubucuruzi bw'ibi bikomoka kuri peteroli, ubwo nyine ni ya esanse, benzine n'ibindi, ku bihugu yari isanzwe ibicuruzaho ku isi yose. Igitangaje rero muri ibyo ngibyo ni uko ahangaha muri Iran hari umuyoboro munini wacagamo ibingibi uzwi nka Hormuz. Uyu muyoboro Hormuz rero Iran yaje kuwufunga kugira ngo irwane iyi ntambara yivuye inyuma n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero uyu munsi ndashaka kwereka uburyo ubukungu bw'isi bugiye gushegeshwa bikomeye mu gihe kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Bana natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ahangaha ni kuri Duo TV, ibuka gukanda subscribe, like, share na comment, unatubwira ibitekerezo byawe natwe dufatireho inyunganizi. Kindi Garius nk'ibisanzwe, ahangaha ni kuri Duo TV. Ubu ngubu tuvugana igihugu cya Iran kiri mu bihe bikomeye kuko bari mu gihe kingana n'iminsi 40 y'icyunamo bunamira umukuru w'igihugu cyabo wamaze kwitaba Imana nyuma y'igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kimaze kugaba kuri iki gihugu. Uyu nta wundi ni Ayatollah Khamenei, wari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran mu gihe kingana n'imyaka 30 irenga yari ishize. Uru rupfu rwa Ayatollah Khamenei rwakomeje guteza ibibazo n'imvururu ku isi cyane yuko abanya-Iran nyuma yuko uyu muyobozi wabo w'ikirenga amaze kwitaba Imana bahise basubiza ku birindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati, nyine ngo twabivuze ubwanga barashe ku birindiro bya gisirikare biri muri Qatar, ibirindiro bya gisirikare biri muri Kuwait, ibirindiro bya gisirikare biri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ahazwi nko muri United Arab Emirates. Ibi ngibi ntabwo byabaye ahangaha gusa, by'umwihariko nabyo byabaye mu gihugu cya Israel cyangwa igihugu cy'umukeba wa Iran. Abenshi mu badukurikiye ndatekereza mwagiye mubona amavideo menshi ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ku isi byerekana uburyo Iran irashe yishongora ku gihugu cya Israel imvura y'ibisasu cyangwa imvura ya misile mu mujyi wayo wa Tel Aviv. Rero kubw'iyo mpamvu iyi bitero byabaye byitaraganya hagati ya Amerika na Iran ifata umwanzuro ukomeye wo gufunga umuyoboro wa Hormuz. Uyu muyoboro wa Hormuz nyine ni wa muyoboro twahoze tuvuga kuva kare ucamo 1/2 cy'ibikomoka kuri peteroli ndetse na peteroli ubwayo bikoreshwa ku isi yose. Kandi reka twibukiranye neza, ibinyabiziga byose cyangwa transport yose zikoreshwa hano ku isi, ndi kuvuga izikorera ku butaka nk'ibinyabiziga, moto, amamodoka, gari ya monshi, tukongera tukavuga ku bikorerwa mu kirere, indege ndetse n'ibindi n'ibyogajuru, ndetse n'ibigendera mu mazi, ubwo ndavuga amato akomeye ndetse n'amasubmarine, byose bikeneye iyi peteroli kugira ngo bigende. Ubwo indege ikeneye ya benzine, ikinyabiziga nka moto, imodoka gikeneye essence, ndetse kandi n'ubu bwato bukeneye peteroli kugira ngo bugende. Ni ukuvuga ati mu gihe iyi Hormuz yahagaritswe, ingendo nyinshi zisubikwa bitewe n'uko iyi peteroli cyangwa ubu butabire bwamaze kubura ku isi hose. Yego si cyane kuko aha ntabwo ariho honyine haturuka iyi peteroli, ariko 1/2 niho yavaga. Rero izi ngendo inyinshi zamaze gusubikwa nyine bitewe n'uko ibura rya peteroli cyangwa rya mavuta ryamaze kubura ku isi. Yego ntabwo ariho honyine haturuka iyi peteroli cyangwa aya mavuta, n'ahandi hakomakomeye nko mu gihugu cy'Uburusiya birahava, ariko by'umwihariko muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati 1/2 cyangwa peteroli nyinshi cyangwa amavuta menshi n'ahangaha yakomokaga. Ubu ni ukuvuga ngo na Leta y'u Rwanda yamaze gutangaza yuko bitewe n'ibibazo biri kuva muri iyi ntambara muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati bwamaze kugira ingaruka zikomeye no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Batangaje yuko ubukungu cyangwa ibiciro bigiye kwiyongera ku kigero tutaramenya bitewe n'ibikorwa cyangwa n'imigambi igamijwe kugira ngo iyi ntambara igere ku musozo cyangwa ikaba yakomeza. Mbibutsa neza, u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja. U Rwanda ni igihugu kizengurutswe n'ubundi butaka bw'ibindi bihugu, Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Bivuze yuko u Rwanda rwakira ibyo rwatumije mu mahanga, ibyo bitwa import and export, binyuze ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa icyambu cya Mombasa. Kandi twibukiranye yuko twavuze yuko iyi peteroli mu kubura kwayo byatumye amato menshi ava muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati ingendo zayo ahagarara. Kandi aya mato niyo azana ibintu dukeneye nk'imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi byose dukenera mu buzima bwa buri munsi. Ubu ni ukuvuga ngo mu byo twakiraga bivuye hanze cyane cyane muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati bigiye gusa nk'ibigabanuka.
Bivuze iki rero? Uko iyi ntambara irakomeza kongera ingufu cyangwa irakomeza gushyigikirwa n'ibindi bihugu, niko turi buze kugirwaho n'izindi ngaruka zikomeye z'ubukungu. Kandi ibi ngibi biri kuzamuka byirukanka cyane, kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo banki mondiyali cyangwa banki y'isi yose yatangaje yuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byamaze kwiyongeraho 3.7%. Iki kibazo kiba gikomeye cyane kuko iyi mibare ntabwo iba yoroshye iyo bashyize mu ijanisha ry'isi yose. Kandi mu bigaragara iyi ntambara nta bimenyetso iri kwerekana by'uko ishobora guhoshwa cyangwa guhagarara vuba aha ngaha. Ahubwo icyitezwe mu bantu cyangwa mu maso y'ubusesenguzi biragaragara yuko iyi ntambara ishobora kuba itaratangira. Ibi mbivugiye iki? Ubundi Irani nubwo iri kohereza misile nyinshi ndetse n'amadroni ajya kurasa ku birindiro bya Amerika biri muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati, ndetse kandi ikongera ikanarasa muri Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel, iragaragaza yuko ibi ngibi kutwereka ari agatonyanga mu nyanja k'ibitero igomba gukora kuri Israel ndetse na Amerika. Ibi ngibi bivuga iki nanone? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu Irani irakibereye mu bihe by'amage cyangwa mu bihe by'agahinda yuko bari mu minsi 40 y'icyunamo bunamira umuyobozi wabo mukuru Ayatollah Khamenei. Icya kabiri bakaba bakiri no mu gihe cy'igisibo ikizi nka Mwezi Ramadan. Ibi ngibi bituma bashyiramo ubworoherane mu ntambara, bakoroshya ibitero byabo kugira ngo bitajya bibangamira bitewe n'iminsi barimo n'igihe cy'agahinda barimo. Ibaze ibi ngibi bigera ku musozi, kandi mu bigaragara bizarangira mu gihe kimwe. Ni ukuvuga ati iki cyunamo kizajya kurangira Mwezi Ramadan ishobora kuba imaze nk'iminsi 8 cyangwa 10 irangiye. Aha ngaha nibwo abantu benshi kuvuga yuko hashaka kuzavamo intambara ya gatatu y'isi. Ibi ngibi ntago ari ku gihugu cya Iran gusa, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ziri gutanga agahenge, zikomeza gushotora Iran mu magambo akarishye kandi akomeza gushengura imitima y'abanya-Iran. Aha ngaha hari ubwo Perezida Donald Trump yatangazaga yuko abanya-Iran nibishime kandi bafate igihugu cyabo kuko umuyobozi mubi wari uyoboje igitugu amaze kuvaho. Bivuze yuko kugeza amagingo aya ngaya nta gihugu na kimwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran na Israel gishaka kugoboka inzira y'amahoro, ahubwo byose biri kwifuza yuko inzira y'intambara ariyo yajya mbere y'ibindi. Nubwo iyi ntambara iri hagati y'ibihugu bitatu, hari n'ibindi bihugu byamaze kuyisangamo bitari ngombwa. Aha ngaha ni nk'igihugu cya Espagne cyamaze kunengwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye iki gihugu kugira ngo kibatize ibibuga by'indege by'aho indege za gisirikare za Amerika zizajya zihagurukira zigiye kurasa muri iki gihugu cya Iran. Aha ngaha igihugu cya Espagne cyaje kuhakanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuye inyuma, kivuga yuko bidashoboka, kidashaka yuko Iran nayo iza ku kigabaho igitero, bitewe n'uko Iran iri kurasa mu bindi bihugu byegeranye nacyo, nyuma y'uko biri kwerekana yuko bishyigikiye Amerika. Ni ukuvuga ngo igihugu cya Espagne cyamaze kubona yuko nigifasha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri buze kwisanga kiri kubaswaho ibibombe bikomeye cyangwa misile zikomeye n'iki gihugu cya Iran. Ibi ngibi impamvu byabaye ni uko Amerika ikunze kuvuga yuko ari igihugu gifite ubwirinzi bukomeye ndetse n'igisirikare gikomeye, kandi bikaba byagaragaye yuko Iran iri kurasa ku birindiro bya Amerika biri muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati, Amerika ntigire ikintu yerekana kijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibi ngibi rero biri gutuma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikeneye ibibuga by'indege by'ibihugu byegereye igihugu cya Iran kugira ngo bize kuyorohera mu guhagurutsa indege zayo z'intambara ijya kurasa muri Iran. Si igihugu cya Espagne gusa, igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya byakomeje kunenga imikorere ndetse n'ibitero bya Amerika byagabye kuri Iran, bigaragaza yuko Uburusiya bushobora guha intwaro za kirimbuzi Iran kugira ngo yifashishe ihangana n'uyu mwanzi wacyo Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga yuko iyi ntambara iri kugenda itinda niko iri kugenda ikuza imbaraga n'intwaro ndetse n'ibindi bihugu byinshi bikomakomeye ku isi bikagenda byisangamo. Kugeza ubu ngubu igihugu gikomeye cy'umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ndi kuvuga Korea y'Amajyaruguru, nta kintu zizabasha gutangaza. Abantu benshi bashaka kumenya icyo Korea y'Amajyaruguru iri buze gufasha Iran cyangwa nimba itari buze kwivanga muri iyi ntambara, kugira ngo bamenye nimba intambara ya gatatu ishobora kuba igiye gutangira. Ese wowe urayibona gute? Iyi ntambara iraguma hagati y'ibihugu bitatu, Iran, Amerika ndetse na Israel, cyangwa hari buze kwivangamo n'ibindi bihugu? Tuvuge igitekerezo cyawe. Ikindi kandi, ese kwiyongera kw'ibiciro biri guterwa n'iyi ntambara wowe byakugezeho? Tuvuge igitekerezo cyawe, utubwire uko ubyumva, dukomeze turebere hamwe. Nimujye kure, mu minota mikeya turongera tubahe ikindi kiganiro tureba uko byifashe kano kanya mu gihugu cya Iran ndetse no muri Tel Aviv mu mujyi wa Israel. Ngidigarizi nk'ibisanzwe, ibuka gukanda subscribe. Aha ngaha turi ni kuri Duwell TV. Ciao.